Veliki pozdrav svima, dobrodošli na naš Trebeni kanal. Danas sam za vas spremio odgovor na jedno baš aktualno pitanje koje se često provlači u našim live-ovima, ali i u komentar sekcijama. Mislim da smo malo zagolicali vašu maštu sa onim PC buildovima do 300 evra koji pokrećaju najnovije naslove, pa smo rešili da RX 560 sa memorijom 4 GB koja se može kupiti za neki 40 evra podvrgnemo gaming testovima na našem test rigu i verujte mi na reč, rezultati su me prijatno iznenadili. Mislim da bi 3 godine nakon izlaska RX 560 karte bilo glupo da zalazimo u detalje oko arhitekture, koga je zanimalo mogu se detaljno upoznati sa Polaris arhitekturom, pa ćemo se malo detaljnije baciti na gaming testove. U ovom pregledu u obzir uzimam samo RX 560 kartu sa 4 GB GDDR5 memorije jer smatram da je ova količina memorije minimalna za igranje u 1080p rezoluciji. Pre svega, hoću da vam skrenem pažnju da je AMD za ovu grafiku pre 3 godine preporučio prodajnu cenu od $99 i znalo se da ova grafika spada u neki niži ili srednji segment, tako da ne očekujete čuda sa ovom grafičkom kartom. Ono što je mene poprilično iznenadilo kada sam se dočepao ove karte jeste podatak da karta ne zahteva dodatno napajanje, što znači da će maksimalno trošiti 75 W, koliko je u stvari propusna moć PCI slota. Ovo je u praksi veoma dobra stvar, jer ovakve grafike danas mogu da pokreću jako zahtevne naslove na low podešavanjima u 1080p rezoluciji, što je dosta interesantno za neke HTPC sisteme i sisteme sa niskom potrošnjom. Ok, da ne budem previše dosadan, došli ste sa namerom da vidite kakve brojke može da isporuči ova karta, zato se bacimo na posao. Krenut ću od igre koja mnogo voli procesorsku snagu, a u pitanju je Assassin's Creed Odyssey na low podešavanjima u 1080p rezoluciji. Ono što je mene stvarno iznenadilo jeste koliko igra dobro izgleda čak i na low podešavanjima. Svi vizualni efekti su na mestu, čak šta više smeo bih da se usudim i kažem da nisam primetio preterano veliku razliku na ultra podešavanjima. Ovo stvarno izgleda fantastično, čak i frame rate toliko stabilan da igra izgleda kao da ova grafika nudi 60 frameova, a mi u stvari imamo prosječnih 34 sa minimalnim dropovima do 30. To je upravo ono što vam govorim sve vreme, nije bitan prosječan frame rate, već razlika između prosječnog i minimalnog i zbog razlike koje skoro da ne postoji u ovoj igri, AC je neverovatno igriv. Sljedeća igra je još jedan AAA naslov, u pitanju je Battlefield 5 na medium podešavanjima u Full HD rezoluciji. Ovdje ću se pozabaviti nekim stvarima kao što su temperatura i potrošnja, pošto je ovo igra koja vrši torturu nad ovom grafičnom kartom. Kao što vidite, igra troši oko 3 GB GDDR5 memorije, što je i dalje ispod granice od 4 GB i zbog ovoga vam govorim da je po meni 4 GB minimum za kvalitetnu Full HD priču. Grafika je u piku trošila nekih 50 W sa maksimalnom temperaturom oko 60 stepeni, što se u svetu hardvera smatra izuzetno hladnim radom. Moram da napomenem da je karta u ovom režimu gotovo nečinjava, a sada vratimo se na frame rate gde je situacija ista kao kod prethodnog naslova. Vizualni efekti su više nego zadovoljavajući, prosječan frame rate je preko 40 sa minimalnim dropovima do 35, zbog čega i ova igra izgleda fluidno. Ako biste upalili multiplayer soluciju imali biste mnogo manje brojke, za što vam preporučujem da spustite podešavanje na low kako biste nadogradili gubitak frameova. Sljedeća igra je Fortnite na low podešavanjima sa maksimalnom distancom vidljivosti. Iz nekog razloga nisam uspio da resetujem merač minimalnog broja frameova, zato ćemo se posvetiti grafikonu na dnu. U proseku imamo oko 120 do 130 frameova, dok se ta brojka u najtežim uslovima spušta do 100. Ponovo ista priča kao i u prethodna dva naslova što se tiče fluidnosti. Na grafikonu se vidi da je linija gotovo ravna sa retkim uljezima u vidu velikih skokova u frame time-u, što ni malo ne kvari utisak u ovoj igri. Uz RX 560 od 4 GB uživat ćete u Fortnite i tekako. Sljedeći popularni naslov je PUBG, gdje sam poslušao vaše savjete i igru ovog puta spustio na very low sa maksimalnom distancom vidljivosti. I PUBG izgleda dosta fluidno sa preko 60 frameova u proseku sa dropima oko 40, što je po meni prihvatljivo. Mislim da bez problema možete uživati i u ovom naslovu. Igra koju jednostavno moram da ubacam u svim benchmark testovima, Resident Evil 2 remake, a od aprila ću vas smarati sa Resident Evil 3 remake koji očekujem da grafički bude nešto zahtevniji iako se radi o istom engine-u. Igru sam podesio na podešavanjima koju upravo gledate preko ekrana i tu vidimo u proseku 40 frameova, za što se moramo složiti da nije tako velika brojka. Sa druge strane, igra izgleda vizualno prihvatljivo dok je minimalni frame rate oko 35, što znači da nemamo ogromne dropove. Ako mene pitate, i ova igra prolazi moj kriterijum za gaming u Full HD rezoluciji. Za kraj su ostali još dve igre, a prva među njima je Witcher 3 koju sam postavio na low gde vidimo u proseku 40 frameova, ali sa velikim dropovima što nije baš prijatno za oči. Sa druge strane, ako stavite na ultra, igra se vizualno poboljšava, ali vi se spuštate ispod 20 frameova što je neigrivo. Kod ove igre morat ćete se zadovoljiti sa prosječnih 40 frameova, ali i čestim dropovima koji imaju da smetaju u igri. Moja sugestija je da vam za ovu igru potrebna nešto jača grafika, bar RX 570 sa istom količinom video memorije. I za kraj Shadow of the Tomb Raider. Igru sam prvo podesio na menu settings gde nam igra nudi u prosjeku oko 25 frameova i vidite da je stvarno neigrivo.
Rešio sam igru da probam na najnižim podešavanjima gde nam igra nudi prosečnih 40 sličnosti u sekundi sa dropima oko 30 što je stvarno prihvatljivo. Vizualno u poređenju sa igrom na minimum postavkama vidimo manji kvalitet detalja, ali bože moj, grafika košta 40 evra, a ovo je AAA naslov koji ume da pomuti razum čak i najjačim grafičkim čipovima. Ako se pitate zašto nema CSGO, zahvalite se igri ili Steam programu koji nikako nije hteo da mi pokrene ovu igru samo njima poznatih razloga. Ako u obzir uzmemo testove iz builda koje smo sastavili za 250 evra sa istom ovom kartom gde u proseku imamo 130 frameova, zaključak je jednostavno da je ovo igra i tekako igramo u 1080p rezoluciji. Zahvaljujući ovoj recenziji mi smo naučili neke stvari. Kao prvo, da biste se igrali nisu vam potrebne grafičke karte od više stotina evra, već je sve to moguće ostvariti sa ovako jeftinim grafikama koje se mogu pronaći za 40 evra. Druga stvar, volio bih da se uverite kao ja koliko je u stvari bitna razlika između prosečnog i minimalnog frejma. Hoću da vam kažem da je mnogo bitnije da ova razlika bude što manja nego da imate ogroman prosečan frame, pošto ste sami vidjeli kako igre izgledaju fluidno čak i u 40 frameova. Ako mene pitate, ova grafika je tekako prošla sve testove. Znam da će mnogi reći da smo testirali sa 3700X procesorom, ali sve što sam hteo jeste da pokažem pun potencijal ove grafike i to je upravo omogućio 3700X procesor. Ukoliko posjedujete bar malo kršten procesor, brojke vam neće biti ništa manje nego moje. Sve što hoću da vam kažem jeste to da sam najbolje gaming trenutke upravo proživao igrajući se na low podešavanjima gde sam molio Boga da mi igra ne seca i ne porazbijam sva jaja u kamiončićima. Iako karta ne nudi neke ogromne brojke, svi smo se uverili koliko je bitan stabilan frame rate i zato želim da čujem vaše mišljenje o ovoj grafičkoj karti, ali i recenziji, a ja vama želim lep i prijatan dan. Ćao!